La ban ong bahadien kejingyai penbo jong ki babon balang hakaba khadu na keleng kasorka Jylla lengba katnat ki kampo yeng kalathong ya ke kong I Nongrang kum ke DGP ke bapura jong ka Jylla. La ban ong ba kalong ke ke bansa Jingsngew ha ke history ya katnat pulit ke Jylla par ke Jingsngew Sarong ya ke jait benriu ba Longkmie Khasi kala sya thong kum ka Director General of Police ha Meghalaya. Ka Officer Indian Police Service IPS kong Ida Shisha Nongrang kabade ka bai khat kendai poar kala sya thung ban simti ke kam DGP nadu ka ar photrik ujemang hadien bau Dr. LR Bisnoy unsong thaino na kene ka kam ya menta ka kong Nongrang kade ka Director General of Civil Defence and Home Guards jong ke Meghalaya. Ha kejing penbena kebala penmi da ulat ke Jylla la kedeu ba ke kong Nongrang kala syajit na pedeng ki kato kat ne ki officer IPS ki bala don ha ketup kerteng kebala pha da ke empanelment committee jong ke Union Public Service Commission UPSC. Ke kong Nongrang kan syakri ha ketik ke kedan ban penklain ya kejing ai jing syakri pai ba ban pitikina ya ke syongsuk syongsai na kementa arsnem hadu arpo trik ujemang hadu ka khat kendai trik ujemang arja arpon riu.